ke pha bangke isialama bangke la epsel siatum ni thom pria prang isialam nangi pudu as siatum a memorandum ke block office circle office along se koi chulu hadiri lele walam alai so alam counter nang ko ya theke lage chubelam matidi sialam lo lapen kala epsel siatum ka chubelaman radapan kini kethan kangtung si press along kebang tu manan ke press conference long kebang kote tu kan ke media kote tu kan itu welcome lo lapan pini dak press along kitu ke SCA vice president sana singkarang dulu lapan neli mitha madulu Daniel Peron si langsung prang ni itu isia press conference B dak sigi bi ho lapan dak bali bathar ni itu SC KSA KNC joint extended meeting ada kedua hutan nilutum press tu mangnu ningje kadang ya parti apa tak nilutum ningi setelah EPSLC tu kedam tang ningkan ho nilutum orang kasar salok BJP pen kongres apan sorsa sedepsi nilutum regional yan SC apan senang sorsa berat langsung putang nilutum ison sonyalam kan niat tikang tu langsung mong pen nilutum ke puang ke EPSLC tu autonomous state hanghi kan autonomous state tu EPSLC itu autonomous state kehang memorandum ipakta langsung dikelan wala manalam ang ahok mati latum non an nilitum thek long lelang EPSLC dakar biang long ta tulo pujai kata leadership and dak tulo ko pen latum autonomous state kehang memorandum ke sarkar apan ke pajir poson ke nilitum ke thek long lelang nang litum journalist atum thek long ma puchot alang tum memorandum sarkar apan kapajir ni litum kacini ke Manipur aku kitum han alang litum kang jinsu dun alam kalang alatum sung biar loh hala bangso a memorandum bangke latum kipi pendharna kitu ta ni litum teklong nang litum kado beta teklong pola bangke serta EPSLC jungjung abang la bangso memorandum bangke latum piniar nianta pipin nak masalah bangke hok peneli tuma bangke 1986-17 Mei peneli tuma bangke neli tuma bangke langsung program dulu kangkir 100 hours kangkir dan neli tuma hello mati kikir klaim ceng India loke langsung se 7 day ban tang 15 days ban tang 36 hours tang lapen firing ta along dulu bokajan along firing lo dongkam muka along firing lo dok muka along firing lo bukulia along firing lo lapen along tadu umpanai along tadu langsung penangan firing dulu. Lapen memorandum ki pialam jong si cethan pulote nilitum 1986 pen kache song bangke nilitum India Prime Minister hala bangsut Congress Prime Minister lo Rajiv Gandhi ki man hota nilitum memorandum pidundo. Lapen Home Minister SB Chawan Home Minister usin nilitum MOU anta ki sign lo. Tasi Apin Narasimha Rao Prime Minister hutanil itu memorandum pi Devagoda Prime Minister ki claim hutanil itu pi Indra Kumar Gujral hutanil itu autonomous state ki hanga memorandum pajir lo lapen ke Atul Bihari Vajpayee Prime Minister ki man hutanil itu labangso memorandum abangke nilitum pi Indrajit Gupta Home Minister hutanil itu lason ki pidu lason dupik Governor apan ki pi Assam Chief Minister apan lapan Central Cabinet Minister Ramvilas Paswan tahu lapan kapre kapan nilitum opposition leader pan an cetong dam et memorandum et CPI CPM kadogawe lason pan nilitum Delhi ceklu nilitum ki Honda memorandum ki pi apan lok lason nilitum claim lo lason EPSLC tum claim lo ma kalang nilitum memorandum ki pi hut athe rat ke Delhian ke dun dekhe ke mati apot se ahut pe na hut nilitum mas democratic movement to apot lasi radapan involvement people nang ko apot nil tum ahut pen ahut pi through DC through block officer through circle office revenue office thana pen nil tum kipidu tanil tum memorandum long tok lasi nil tum ka chinia bang thuke batai pharu isi su se pharu ke thom thi bagdo memorandum kipi apot India sarkar along ta lelu lesi
MOU anda ki sign long lo mati la sila bangso MOU ki sign na bangta nelitum final solution kali pusipulo ke chupenta lage final solution kali nelitum la bangke sik sedu kapang tang apa nelitum ta cipulo la bangke nelitum la so MOU ki sign na bangke nelitum final solution kali lapen la bangke sik sedu kapang tang apa nelitum ta cini lapen rat panda nelitum thandak ke la se movement ta continue lo suta non latung ge po bangke o MOU si wan ram ni tumge MOU wan ke wan lang EPSL si tum peni son bak wan lo latum na pulo nak tumge department tham kep se wan le te department is si bak EPSL si tum wan lo lang salam senili latung apan kar chukang tum EPSL si tum pan lasi labangso EPSL si tum nangi pu alama bangke la helo nel tu pu alang le tum pin yarni anta ton mastet ki hang po memron nam bangke pipe pin la jong si pi pulo nang piklang ko pi pak bak ipak anda cok lai sialam ne letum ne kam tu an par ke EPSL situm ka chu bay lok akam sigi klem latum re-election dupu chekleon throkang bo tuliram rong hang ta ki sunlo contract ne tum se ka che thakko security ne tum se ki pipo putan high court along ta tum ke case high get loke nat lo ente high court along case ka order ke six sidul long no hok ta tokte re-election du un pu bangke apne polling station isi ni consensus isi ni tu tai mane seta entire autonomous council ama se re-election di puke pupe mati tang te alang litum kopia posi Guwahati high court along case high ed lo halang so order pisi da pite kede lo kachu belo ako case jong si parsudan de pulote BJP along pen alang litum poisa chu ended ma chu NA pulote lo ta chandak na po la pen kopia pot se high court case parsuda ma yadet la ta chandak na porat pan non ke than thedet ke Chiklion Throkang Bong Council re-election dupu non anta EPSL sia tumpan Chiklion Throk pling un elang. Atame ki jutpu gemati non. Re-election lo. Re-election apor kan deman tulo. Atams council atams ki jutpu. Lasene likar jugang tung. Non MP election ta remdet pulote EPSL sia tum re-election pa dujima. Ansarang cipita EPSL sia tum. Lai sialam. Next la tumpa coba bangke parok kice tumpan an voter list pen amending than etpu. Rap tum ke thorpak lo ahok tin ko. Te inut bak pan pinyar ni than unloma. Inut bak akice inut bak parok apan than unloma la tum. Ke than ji kali alang tum yan si cibong tudut. Ang tong bang ke leaflet paklang dan lo ke parok tu. Oh parok kali. Kursing timu bang tudun lo. Parok kice men than et nangi potsi long wok dam nangi putang ang tong inti katharatum jai kathar opus dut non ke long wok kali stop wak lo election huta dami puge non ke stop wok lo election huta nok ta thek long le an ke long wok ke dama tu bang ke EPSL sia bike rally long ke dunde bike rally ke dama tum ke EPSL sia tum a long wok long dunde Latum kaci tonte po bangke klangda. Lasi rata pan kapamang hua kam sila tum diklaim. Lanco tak kalilan. PGR, VGR, aputak ay la councilor sor all party meeting along kaci cakateng pen. Eviction kuri redet putak. Eviction ke bang daklaim to daklo. Tuliram rong hang pan ka defend alam kali he. Stak non ke election hut ke bang daklaim te khelo ke mati. Lapen labang soa eviction di pulote police nai council long police ave langsung pose autonomous state ke hang lo mati state ke hang langsung pot halang so dharna ke dota angtong intia group tumbang ke dak council aget lo icu dai siwelo a tarik dai siwelo a party dai siwelo putak tak a EPSL silu a por dai siwelo jai kathar tumbang ke do bang ke hula dak member hostel a get lo chudam de sibang velo tu parti siwet tala puting hang ya Lasi hala voter list apu thak ta latum kachube re-election ta kachube latum pulo netum ke council rules akimi selam poke high court along ta high edlu a case
An councillors or claim them aman itu contempt of court pide narlande. High court tu nge pukoklo contempt of court bangke councillors or ke claim play. Latum ke lahai kadowe rules of kimi ka Islami apan se kam claim bom lo pukoklo kante. Kasi council are rules bangta 6 itu paragraph 2 sub paragraph 7 atengta alang tum selampo puta latas amit hang dum salam le aku kacu belam sikanenge re-election high court re-election case puthak ta high court long alam ta kacu be sikanenge non la 6 paragraph 2 paragraph sub paragraph 7 puthak ta high court long case ta kacu belam sikanenge ason tan ta la kacu belam sikanenge non last kacu be bang ke pilo India Bloc Alliance a candidate ke ne JI kathar hen lahu pu Nang next ni sumrong hang congressman ipong wala press conference mat paju ko thang reply da opinion ni anta reply ave jo la son si la tum ki claim la serni si press conference long daneli tum pulo non la APSLC congress atum bangke ki rema politics ke patu election ke rema politics lok ke patu nelu tum ASC in ben proposal pilo ke mati penang ajar kiting pen Nelitum ke kedam tang council election kedam tang assembly election ahut se APSLC fanda proposal pilo hala bangso congress fanda nelitum proposal pilo ke nelitum maseha Guwahati Rajiv Bhavan long kedam lo dak APSLC tum da lasom thot lo claim rap pet na ho pusi chikloyon joni claim rap pet lo ate BJP fan kaperem ke joy ke kam kali latum central government atu ke plan tactic party lo Indian chot kali Pirtheta richest political party in the world BJP ke non ke hala tuman ka perem ke joy ke kam kali ek matro sibat na la tuman ka perem monji po bangke poisa benda hala tum bang poisa nang omo ili namune opposition tum neli tum son SSC tum son 24 years neli tum opposition lo gitu benar poisa lo la sila sona party tum non BJP fan ka peremia bang kelaka sumar ka chile makam kali lagi only one way there is only one way is on whether that work opposition atum an chelang pet na po common candidate place na po nelitum congress tuman pulo ke etum ke tiket nang nei APSLC fan da pulo jay gatar ban da pulo etum ke tiket nang nei nang tum thor non vote netum nak pidun po ta che thor rep lo pulo te hayuni mo pen informal ta neli pulo mo di jotai long ta Cetur rep lo pulote la ke vote citak vek tu kemati. Okay, how can we score? How can we win? Hai delo la ke. Non la tuma bang ke cetur rep se haji ACC a vote nang ni bukan nang itu. Nasi ke hai po. La se neli peni challenge lo. Soni son malam neli challenge peni. Jai katar APSLC tum jongsi re-election patu tek ser pulote neli politik sama se claim play tiu. ACC kan ke karijan chot takalelang. Neli ke matalang li taklem play dati pon. Re-election padu tek ser pulote. Neli ASC pen resign net po politics taklem play lu. Aku non MP election ta Congress pen APSLC atum jong se high debt pulote. Neli tum bahini ta neli tum ASC pen resign po politics sama si claim play lu tu. A challenge lo neli tum. Ate opposition have failed to put up a common united candidate. Nilitum laan ka request la nilitum candidate ka declare ta derpik makini derpik ke der bang kang hong hala Rahul Gandhi hal nogong ki bang long ta nilitum chitong dunan chitong nulang mana gidun lo he ta chitong long le der lo alliance alam ka chengki long yi kali sit sering alam ka chengki long yi kali BJP apan parem rapet na ing bayren dan nantu alam kaceng wai dun noi kali memorona mana pidun long le bang gari da pasang se wit bang road show mat sem lo la APSLC tum ta nasi high hello la tum la senel tum challenge lo tum bang la hendo la se lai kachu belam an ke APSLC tum play revision chipina yirat kan re-election am putak ta ko pi pote du ne det chu be det wala mang la tum chitan ni map se ka nai la pen ke ala votar list puthak ta candidate MP candidate puthak ta alang litum nelitum fandet kali
Nelu tum ke chini lo rata pan EPSLC pan ke cetana i mati lain lo nelu tum kan ye kangtung ke kini ke nelu tum ngi cidan po bang ke ada ta ateke bang ke mupen kene common united sip kene nede lo mati tan nelu tum ngi cidan ate arni sipen tan nelu tum ngi lo arni se press meet long tan nelu tum ngi lo EPSLC pen kongres atau bangke opposition a role masih protect lo border putak latum stand away mati arni si PGR VGR putak ke latum kongres tum to all party meeting council pen ke pod nang dun lo kroi pulo next arni ke bangke alang tum leader ha Assam level along APCCI level se leader of opposition de berbeda saikya si lage oppose PGR VGR long election ke pulo de latum kunar lo ne latum stand ke Hindi FHLC itu nomination file. Kasela itu apa na 1% itu high vaccine. Mo pen neli puelo ke high hello ako FHLC jong se high diat te neli ke resign po SSC kan. Tapi alam itu sih non MP high diat pelutang ke nang di FHLC lang spok ni anata. Hajat are dilo high diat pelote ta high diat ji pen politik se klem lede ji pulo ke forget about FHLC and SSC la tem jong se high diat pelote la neli ri sang ho bang ta ya SSC vice president ta la ta klem lede politik neli ceng lain high diat pelote re-election ta padu texer Parliament ta idut bak amen ta than tek pelote sta klem klelu la ta chu bela mang se mati hayati kirema khela se ke patu lason patu tu bo rona huta kirema rona ka dan chini lor mati common united candidate place play pelote high un I pukente ko mat se high poda kalau tum se chai rompo Tapi nanti AFDC ya song pen network ni sih nomination file for kalau tum tarik ke thom press tum panang hai tarik ke thom bu se tum seng wai tarik ini pulo ga tarik ini arni kala chief minister pangi la pen BJP tum ta press pu mati la sorni ne tum media coverage long le depo bang ke ruling party chief minister poisa tu pik ne tum ke hai munge kalau tum se kene po hello kene FPSLC tu blunder bang ke la se ne liki puje bang ke last ke hello directly or indirectly la tum BJP fan segera both Congress and FPSLC ada common candidate alam kredel wala tum nang tum tar juta press tum ta why nang tum kira bu common candidate jong se press tek te punote lage akisung du ajuta nang tum ta lain lo